May oras labod Kapampangan. Iting kaya katamong kadinalan 70 tegalugan video ne. Pagumpisan ko ne. Ing mumunang dili kalabit ne. Iti munikala ning Edmond Lansang Buwan. Ing mas manawi ng Kapampangan kalbit ne, kalbit. Alako itang kitang la. Kalabit mas mana yun kalbit ining kadwa ing nigmunikala Ernesto Dino Erning ne at ing manong dindam na kan malawak ing malawak kaya gilugan niya mas mana yun yung Kapampangan ing malwalas ing katlo ing nigmunikala bagsen ing kailugan ing mano makalito ing makalito kaya gilugan niya mas mana yun yung Kapampangan ing makabaligo ang kapat ingamano magyaya ing mas manawi ng Kapampangan managkat ing migmunikala naman kanini di Edwin Gutierrez ing kalima ing migmunikala ay Rachel Eileen Banez Viray at ing amano balbon balo lupa yung menibatang kang Kastila dapat ting mas manayon ng Kapampangan bulbulin mati naman ing katuki Carlo Mayrina Chua yang menibunikala at ing amano pagkaisahan tegulugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing pisan metong o pisan metongan ing kapito ing nigmunikala Iris A. Rivera ing amano kasinungalingan wapi naman kasinungalingan tayo Tagalog yun ing mas manayon ng Kapampangan kalaraman at ing tawlindili ing migmunikala Aiza Viray ing amano ko ng dindam na mga tuwiran ing mas manayon ng Kapampangan magmatulid deta namo at kung ako sasabihan pag siya Kapampangan tamo di pa Kapampangan tamo di kaya kapamo nga po di kaya kapamo nga anak panitalasan ng pangapangalan tala pa nagalugan mabiyasa laring Tagalogan pong English din ayo tigagan na kan maulagang akagisingan dang Kapampangan la sige napala salamat with